Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Di ko na mga didakan na makapunggulan sa di damar nasong nasya kana di prilang sa gimat din na si Bayin Norain. Pamilya pasyo, pamilya maliwaw sa budi kalok-kalok na nasutaw ko pagkalipat kuli kang ginawa ino bayran ni pagkat adem. Nanaya malapli lang nga nami isin na susiran ka mga bangang sami kumya kang bula-bula aramaran kung apikir kumawat na sa linding. Nanauberan pagkat admisyo gaganatan sa walay. Sa kati isa ba nun ipamamakin ka pamanaisyo kanakanas sa unayan. At matikap pugra sa gilingan na prapi sa kati sa wasalam.
semita sanak maram hati semita ina onuraina pamilia pasau amili malia wau sanak pamili malia tiba inoraina tik semita ina unoraina sana tata idata mangalela nuwata tik semita nabuin napagnay busan na unang igiramini bulug tik semita tik semita ini kadede nak bebekira nada tania nubuni sana jadi dunuraina pamilia ampas tawa malam getam ayahin saratak nasan nuraina bakal ni dirundin tawa malam getam ada kanian uni sana ulang
hidup pamilya malia na lagi penakui akan giringan karintang mata karintang tausaran anak-anak sana di menusahkan aduh mata hidup kena ayak aku dini kuda kirana kuki dini ada duna dini dua Angina arati yayakan ayada nadipis nadumatan samarasi ya goye dinggian namu kita sakusanasan ada dunurain kami yang muria tampas yang lestari kawai mata hidup nasiri aku kaget gitu nakan nadau ngenusap mata hidira naya pikiran na belang na gedung anak-anak saunay iya ikut ini pandai-landai anak-anak saunay si mata ini nalungan usapan silau ngenusap nada mata hidup nada dan orang ina pendia angkasa angin benarakan ayatuna penggering datami kunaya itanan saing na betade masasawa kadip mana pekada
surat Bukai nakasaunan yang desudu masa kami yang nangkat Yesus tuh desulang